48 korong sorani MLA Paul Dangso tani amsai hamkai rijak juda juda samung salbrumno yang yakyang thanglai sui samung khai tongo abo haini bisingo tini haino hainoka salchao no kaitham jaga naikha thiti khlaikha Longtrai Valley Dolai Tripurani Hokutuisa amsayo tabo kaitham samung kotan tangjagi nani thangi tongo kaisangka supermarket tei kaisake TTAADC ni IAS office tai kaisangke sports complex a kaitham jaga no tini thiti khlaikha MLA Paul Dangso logio visit khaithani logio tongkha Dolai district ni DDA executive engineer tai block president Abhijit Tripura songrok tini bobo thayo tam visit khaijaka tini Dumasara hati asuk bosor more than 100 years kana Dumasara hati ingmani kaisa organized market kre sekang roko project phaika kipli thangka gai abono tini ang honorable minister bai sekang kok salaikya gai kobangma kok ekrek lakya je market kre hai kre koto kisu kobangma hapang phayo thango gai DDA no samani ulo ya pulo DM bai kok salaiman ya pulo tini borok phaika assistant engineer phaika agri ni gai executive engineer phaika DDA phaika gai bad baki staff rok botongo gauro kaisa well organized kaisa plan khai market senamnan Dumasara hatigo gai abuni ya pulo taikisa naikha IS office TTADC ni IS office ni pagi gai abuni pore taikisa thai naikha takani oklokono nugui manna abo khai sports complex mini sports complex khaina ni pagi chinoro kabangma thangnai tongo chini students rok chini charai rok sari kalaikino ko school filo jaga kri rok nglayo ambagai oro jehetu jaga 6-7 kani abo vacant kalai tongo jokhon chungobno tangi use khaya tongnaiba ei abono naino abono rugai jeng kaisa proposal mini sports complex ni bagai o tabuk ni jaga naimani